yo media malo vro mo follow mo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, nyamre e yira san biala. Media male Queen of Samaland. Se yu ka bedremenia ma jori e momen be ele be yeli la medun duma ken zamani enwu ye yeruwa. Zamani enwu ye yeruwa. Diso ti emle kan zo ni jokenia. Anya se abuso kwanhiri meke bia mo yagazin hola. Ma yedri yan oboke ibrengburu mo befre ezuara. Konde ya zachi anya se manene. Ninyene mo onseke oyela ye oya. Otoni azre odi. Ninyene doni ala ya ni ole ye etia anya se manene ya. Esheti odrane azo ojuno hunke. Se yanga hule bianze yen dungle jaka anya se manene babo. Oma yeduri ezo nyane no bezachiri suwa. Bezachiri ikas. Yede doni ala ye nyiri yere. Osenti eke eri brengbuni. Ne kuru eke esachi suwa ni ya. Odike mo oseke ben wodile. Ali anje. Edo nyase abuson kwenhiri mo befro yemi. Ne basake abuson kwenhiri. Bezibesi eke galamise ni yele kun yetia. Nsima kun yele ku mo ye mame aruwa yalla galamise ni anwala. Yele kun yetia galamise ni. Osenti eke yenzule ne yari ye mo kotin le sechi. Ayo mo boni jima bla yele mo kotin le sechi. Bela fa galamise ba zeche yo mo noba. Esheti ye jwazu yele kan wure joke ali jole ni ale shine. Na bedi be se beta trileti. Boso ba ovameni. Ke bagra ba ye galamise wo anyase kwakenu. Na mbiza basake abuso kwenri ni o. Oyem kese el Pentecost eda. Na wodi ngwanza ebie na mbre ngwanza bobo wosi wodi mo ngwanza. Na kakra mo jikpokenia mo anyase abuso kwenri mo befre yemi. Mo bere gwanza wo kpokenia ba bevra wo so no ke be buka dren be mameni mo elava agudie mo wonza mazra na zo eve kola aso be juno nro oyem kese ngwanza na eri eda na nga bobo beli ba dunu bobo odi ke be chunro ho no bobo mpai ese ngwanza no kwa ke bo dina kpoke ke no bere gwanza ba vra wo so no ke ho ne le kumbe obuka dren mabe oyi godunu ovo mabe brefe vra awuzun ika mo mokotion na awuzun ika yi godunu fa mabe na be memeni mo fa godunu fa ko na be di ezukwechi be di na vro nu juna ba na asia boni ye bezinzima azra ni azwa boni ye bezi anyase ne basaka zura ngwavre ne mraga mo osuwa ni azro dika bozun ne fa bedasi sezon ani yo onke be kunu ni brela ka kra ka mo tu vra wure ke ku aka zre mane ede mo evrebela be mu abesebele wu yike so ndokpa ka yike se zehe sibe nwi ba hoy bezike nzima zre ni onomri so nzima zre ni omri ale tu vra wure ke ku aka ka kra nzima kun yele ku jazre mo jazra edo bia mo via keke babonu mo le yede biela nzima kun yele ku obade moti ha betem de ke ba ye ninya no mo on se na on fetala moti ma betem de ke ba ye ninya no mo on se na on feta won nzima zre ni azora biela mo be ba yela nzima kun yele ku e ba zonua sibe nwi onke bari abure bele seleke bozuna ne ba yibe kunu ba buka dane ba magodu mo okala menu mo ayibe godu ne ba va ba ho eskuti mo ba va ma bela ne ba rifufu sezo hanio na kpaka ne mo laka mo bele sereke godu ne vinde won hua na menu mo ava ho nzuni etie be mo mpa ike godu mo wozon kpaka ne azor be dan bele be ya okolo vinde na ba sisa godu ne ba odon na ba ve dali berie so onke bari abure la aduru vini ye bele begwanzma na hania tumvle se bagra la kakra bele wu bebe wu tumvle le fre bela kakra be mu okotum be ndokpoke sibe nwi bezike wi adu no la kan gban bezike nzma ne ola kan gban nzma ne no mre ana bete tren nzma kun yele ku ne duma bete tren nzma kun yele ku ne yiduma de be bia mo edo bia mo wonzma na ha mo le yela nzma kun yele ku yete e ba zunua adamo ye pezo no kwa ye badra ye bade zunete blati meni bulezo ania nzoneti ye blati meni bule be memeni azu agwa bekunu zo ania nzima mu ani de mu ani se ye wo Ghana se ye wo abia ye ngure enwi nzima no ho ye de ebia mo lake edi achi mu ye wozora ye ngure enkan ye mu ye monua ye nyako
gbachin ni yen gbangban ya le jwaso yere ya ebi ya mo renwre abusu kpan re bre gwanza esel pentecost kpan otu odi momo emi chenwre na ka kra mo ku ogwa zure wa vevra wozone wa penwro boane kebe you go do beve mabe na yo mo jani o tanzi mama o ava go do never ko besu azo bo be fo ye bola be juro nwre de sebenwe ewure ala betu be besu azo nzimamu ani yake mo awuso mo kala be mo ko tu be ya brochukwo awuso mo wonzimala be mo ko tu be duaza o senti akabe mabare be ni ezebusu mo bonyata mbo jina mo bre fevre awuso ne kama mo ko tu be gra na ba ha beti be kura na be yi go do be ve mabe na be ve manyovre mabe va be ho evro ni du na nyovre ka mo awuso ne ka ayi go do mabela ba na asia zonde bie yo bazi wonzima zre ni azo edo ejayemi yamva wa oba vekunu gara anze wananga edo wo baseke abusu kpanrine yanganwa oba ha ekunu gara na oba ha wananga o senti ereke be maba va godun be kola be die nase awuzuru mu an mo be nanse mazre na so bre freke ba adana kene takan zuma awuzu be mu akotin be wabreti obre bwa wo sebezia na be jachi so an die ne be dwazo be se be kwasone no ko gwanza aze be kumuan be fre awuzune boke ka mo la ken la be bompa ike godumo wazra ni azura be dan bele be ya okoro vinde na basisa na bo tone be fe be bo be bra be di ezuko be di be go kunu be lila imala be jonwo tumure se begra akabe se belewu tumure se begra akabe se be ndokpake edo wonya se abuso kwen ke ese ezo an kpare na ezo le tondo nzimazre ezo le yeka be duri yemu okoti yanyirie ke abuso kwen mo kodiko inzone oboy bralai o senti ele ke yimo mo iva blingbuni iva izie kenela blingbuni manvo okomzo leti emu ayanyiriere amwangane oru kubie yi wo montemo etu ezoa na wanya dene wazache nyase ne ene anyase gua azre wure ka mo wokene mo anga be sun guan ba hozichi na adene ga lakene mo ka smo le sebo bienu nu e ka dia tajuno nwre azre no mo lakene ye memeni ba zache ya bakunde god ba zache meni zure belo ruo gwani e bedeli ezukwa bele abuson kwani bele blengbun bele ka an bedeli eri ezukwa once wo gwani an be ve gwa be kodokunu na banjunu ezu afrania azre ka mo meni mo le ko ya zache la be shebe mamla dane male mo wosu ani azura be va be ru abe noba na be sa ho be ron brema ba zachi ngba ba zachi nzuro mo la kenla oya lo bronzema nienwu ye eruwa nzema nienwu ye eruwa yedi emu ani yo nzema yedi emu ani yengure enwu si yere nzema ma si yere franzema ezeke ni chi mu ye gwala yenga yenwu ye monu ayanyaku yengi enwu ye monu ayanyaku ni yene mo sala la ye yakun ye tia ye nwa obware boni kakra galamse ye hechin zama japadia mo zuzu mo kotin lo fine ke ye nguro ya zere la sati ye nzuro la sati anan zama ngban mase ye de eri adunwa an bunzo ken kule ke hiri adane mo be fa be benya biela an be ruwa no ble tudun zama zere gana ne kunu ne han yo be mu kotu be se be de be ne be dunwa be mu kotu bla fon galamise ne ko oho mo anazima mase galamise o bla yesu azo nzuro zachiro obagra ba zachi ye bedo ba dudu be guan hane ye kokko ni ekuko ni ye de bia ba dudu be guan hane ba kunde gold ba ba ho ya nyanzima ma o tanzima ma yere kunde gold ni ya nyofuro ye ba kunde gold wonzima zrazo ba ba ho na be de bi moti nyamre var gold ni vero ruwanzima zra ni abura o senti aka ye nwanzo ye richi moti zone japade mo fa maila ori yede mo ne ye de fi aboye ho bane so no kwa kebe se be de betektere ye blefle amahiri bonzo ke ne osazo mo ke ba zetin zima zra ne ya iketi be ba jor ke be ne tu wro ye kun o senti aka ori azunjuro sra okuro no hale ori pere ojono sra hu ole lolo masra tu wre ni na unje chi oga esheti be pe esheti be ba jor ke be kun be tie na be ye biela nsima zra ne o mani ale nzonio an ba juna ke kpeke kpure mo bo vie no ayo nwu bo
no de mo meka mo bo ya mo be ye meeting la ye nzema ko ye loku ye sahane a meka no mu an mo bo drane anyase blengusuonu mo be ka be galam seni anjo ke nzema ko ye la sahane a be ze ke mo be dra sona kwaro wonu mo ba bia gre nzema ko ye loku ni a ble ye de bia be ne na nzema ne omre ya lo tunvure awure ke kwaka ye do satellite won nzema ka bia nzema ko ye loku nzema ko ye loku e vai satellite ne e do nzema ka bia la e do bia mo bia ke ba bonu aye de bia la ye saba han wetu be jati no obo abe be jati no obo abe tunvure se bagra na ba obo yorun a tunvure se bagra ba ho na ba obo yorun a kakra be sibere wu aso e do seri aso no kwanri o wo bia o bere gwanza seri aso no kwanri pentecost eda moto de ngwanza na nzama ku ogo wo hu buane wa vra wo zone ke ba yi godu be mala ide mo kra ye se be nwe be nyuru gwaze o be nyuru gwaze be de mo minim ni ke be den nzama ku yere ku ni duma se be de minim ni ke ba ye be ba gwanza zo an wo pokeni e wure ye be kra ke be tun be manzama so ka kra bre gwa ba be vra wo zone sensu ni ke be gra ba ha ba be bonu ho na be yi godu be ve mmabe na be ve manyovro mo hola se hima vro no juna ba na ba se te wure be tun ba manzama te wure ye be tun ba manzama be da be nyuru gwazi kure kpare eja yemi onke nyuru gwazi enne ezwa odirika biya la oba kunu melimo be hunia be vuni be wure ala be da ba kunu ala be ba zai amuana mo kure ka yele ti ye duriya ema ye biya la nyiri yere amuana okeke ore plan mo kure ka yele ti ye duriya ani ye biya no konze mo ti duri la ye nyiri yere o santi ke ye zeke anyase ne obe ya azaki amua na edo muane mori abutu okpon ni muala ye kro ka seke anyase ne anyase rere ka bi mo bedigwa ke anyase rere ka mo bedigwa ke ne meni besua ni azo etu oni ka anyase no koize ari abutu okpon ni anyase gwa engura nga nwra hwe ye bobozu de meni muane kare nyer kenze meni mo besunsun ba wo azre la kene mo ba khura wa dan wa dwon wa ke ye dere gonya nu la bia nu no godu mo va via zrebo ye ku wa du no avo nyenwa na gwa mo ka betere nu na kan ke die nwro sko e beri ekpere pare oh akebe mai busre akebe mai buzu Queen of Nzumaland ye mlet ndela ba mai buzre fonwe takra ye bia bank yo iketi ye duru ezwa eduru ezwa no kun ire don ya nyiri yere so onwe na mo ye mazimba nkure male basake abuso akwanyin mo so or Pentecost edala imo nwuje mazimba nkure edemo ebia modon wedidi nwre moto no nwra asre edire mo kotina idi mo be gwa nwre nza esi wode mo re eda akekpo ke mremre ke no ojina mo be gwa nza ba vra wozon be hu nwra mo ania be nyuru gwa Queen of Nzumaland me da so no kun bia ba va mazieke na mre sere beke aha be subscribe mi YouTube channel na be like no ko be mam